Nješka členi kulturno-prosvjetnog društva Đura Kiš za Šidu učestvuju na festivalu Dravski Habi u Oseku u Republiki Horvatske, kotri organizuje kulturno-umetničke društvo Rusnacov Ukrajincov u tim horodu. Na povolanku domašnjih do Oseku odputovali členi kulturno-prosvjetnog društva Đura Kiš za Šidu starša špivacka grupa i orkestra, kotri Nješka večer jak hosti nastupja na tohoročnim festivalu Dravski Habi. Šiđanje inšak buli hosti i na peršim festivalu u Oseku. A mladša špivacka grupa nastupit 10. decembra u Beogradu z nahodi označovanja Dnja ljudskih menšinov, a jak najavene spred ruske menšini u Srbiji, u programi nastupja i špivače z ruskog kerestura i Đurđova i Združenje ženog zo svojima robotami, bajka z kerestura i bikićanki z Bikiću.